سرودا نتوایی عراقیب هر ولاتێک لە جیهانی خودی سرودا خەیا نەتەوەییە. لە ڕۆژهەلاتێ کوردستانێژی دەماک و ساڵە 1946 گەلێ کورد بە ڕێبەریە پێشەوە قازی محەممەد لە مهاباتێ کومارە کوردستانی ئاوا کرد، هەلبەستە عێراقیب ئایونس ڕەئوف ناسکری بدلدار ji xwe re kire Sûruda neteweyî. Avaza vê Sûrudê yekem car berê ragihandina Kumara Kurdistanê ji aliyê Şêx Hüseynê Berzencî ve hatiye danîn. û di van salên dawiyê de du hunermendê naskiriyên Kurdistanê, Mamosta Dilşad Saîd û Mamosta Enver Qeredaxî di dem û cihên cuda de avaza Sûruda Eyraqîb ji bo orkestrayê amade kirine. Kesayetiyên wek Nemir Celîl Gadanî, Eqîd Bekir Hewîzî, Saîd Nakam û Mihemed Şapesendî di bîreveriyên xwe de behsê xandina Sûruda Eyraqîb wek marşa neteweyî di serdema Kumara Kurdistanê de kirine. Her wiha di nav ropelên Rojnameya Kurdistan ya vê serdemê de jî reportaj li ser bilindkirina alaya Kurdistanê û xandina vê marşa neteweyî hatine amadekirin. Her wiha Celîl Gadanî têkû şerê serdema Kumara Kurdistanê di bîreveriyên xwe de nivîsiye. Di merasimên mezin de Sûruda Eyraqîb bi kurs dihate xwandin û di xandingehan de jî zarokan ew marşa neteweyî dixwandin. Helbet ji radyoya Tevrêzê jî radyoya Firqeya Demokrat ku nîv de mijimêrî programa Kurdî hebû, marşa Eyraqîb belav dibû. Piştredema ku Kumara Kurdistanê jî bo xwediyê radyoyê hemû rojê marşa Eyraqîb belav dikir. Newruza sala 1946 rast vê sala ku Kumara Kurdistanê hatibû ragihandin û marşa Eyraqîb jî vek marşa netewî hilbijart bû, li Hewlêrê jî merasimeke mezin bi bûneya Newrozê hate lidarxistin. û di vê merasimê de jî Sûruda neteweyiya Eyraqîb hate pêşkêşkirin. Her di vê salê de dildar berdewam guhdariya radyoyê dikir, bûna ku guhdariya nûçeyên girêdayî Kumara Kurdistanê bike. Dema ku ji radyoyê guh li Sûruda Eyraqîb dibû, ji keyfxweşiyan digiriya. Nezalale ku li Kumara Kurdistanê gelo li ser heman avaza Şêx Hüseynê Berzencî ev Sûrud hatiye gotin, an jî guhertinek têde pêk anîne. An jî ger guhertin pêk anîbin, ev guhertin karekê bûye. Lê renge karê jenîna mûzîkê her van kesan kiribe ku di serdema Kumara Kurdistanê de mûzîkjenên hêza pêşmerge bûn. Ew mûzîkjen jî Elî Tabanî ku beşa mûzîkê li Tewrêzê kuta kiribû û Mehmûd Welîzade ku beşa çandinî xwandibû lê viyolonjen jî bû, Mîrza Mîna Rahîmî, Mustafa Cennetî, Mecîd, Haşim û çend kesên din bûn. Yunus Rauf naskirî bi dildar li 20 heyva du sala 1980 li kuyê ji dayîk bûye. Malbata wî beriya şerê cîhaniyê yekemîn yek ji malbatên herê dewlemendên herêma kuyê bûye. Lê bi destpêkirina şer re piştê ku Osmaniyan êrişên xwe yên li ser Kurdistanê zêde kirin, malbata dildar jî mal û milkên xwe ji dest dan. Dildar bi vî rengî qala vê demê kiriye. Sala 1980 sala herî nexweş bû ji bo Kurdistanê û birçîbûn û xizanî di asta herî bilind de bû. Zeviyên me yên çandiniyê û baxçeyên me ji aliyê Osmaniyan ve hatibûn talankirin. Me mala xwe û her tiştên xwe ji dest dabûn û di maleke piçûka kirê de diman. Lê tevî vê yekê jî malbata min li ber xwe da û ez mezin kirim. Sala 1939 dema ku Partiya Hîva tê avakirin, Refîq Hilmî bo serokê Partiya Hîva û Dildar jî bo sekreterê geştiyê vê partiyê. Ji bo karên Partiya Hîva, Dildar derbasî Rojhelatê Kurdistanê bû. Lê li vir vekdîl kete destê rejîma Îranê de. Dildar sala 1940 helbesta Eyraqîb nivîsiye û sala 1945 beşa hiqûqê li zankuya Bexdayê bi davî dîne û dibe parêzer. 22 çileya 1946 dema ku li qala çarçiraya Mohabadê bi rêberiya pêşeva Qazî Muhemed Kumara Kurdistanê hate ragihandin, helbesta Eyraqîb a dildar jî vek marşa neteweyî hate diyarîkirin.
که او یک بو سدما کیخوشی دلدار 12 مجدار 1948 لناو سینمای حمرا یا لحولری به نخوشی دلدار خودی مارشا نتوی ای رقیب جیانا خاج دستا. پشتی در باسبونا چند دهکان به سر مرنا دلدار را و جاره لباشور کردستان گل کرد با خودی دست حالاتک خواجهی آفدرال و دیسان همان هلبست و اکسردما کومارا کردستان و مارشا نتوی حریما کردستان باشور. بگمان سرود جیوک آلا و خوینا شهیدان نرخک نتویه و همو نتویک ریز و حرمت بوان نرخانداتینه. گرد از حالاتداری ولاتکی بخواز آلا آنجی سرود بگوهره نکاره به تنا سری خواه و یکی بکه بلکو حوجه رفراندومی لسر و پرسی بکه. سرود نتویی هنده پیروزه که ولاتکی وک المانیا چه لسردما شر دیوم جهانی او چجی لسردما پاروبونا به سر دو بشانده و حیان نهاجی هر یک سرود هیا و سرود آخه نگوهریه. مارشا نتوی و سمبولا رنگینی هر ولاتکیه به همو اولو نتوین خواه بحث شر ایریش پاراستنا ولات آزادی سربخوایی و خوینه دیگه. وک میناک سرودا نشتیمانی فرانسای دبیجه چکی هلگرن رفین خواه ریک بیخن لنو خوینا نیاران ده هرن ین دجمن ونه او درنده و گمار و اخانتکارن مده حیبت و مزناهی ده تشریکک تنیه هرم برب خوابخت گرنه و گوه ندن مترسیان. سرودا نشتیمانی آمریکای دبیجه پشقلا سورا روکتان و تقینا بمبیان لآسیمان دشویده نیشانا ویکو آلا یامه هشتا لوره. سرودا نشتیمانی چین دبیجه رابن ای اوین کنا خازن ببن کوله امیل خوینا خو گوشت خواه دیوارک مازنانو آوا بکن نتویا چینه بربروی مدرسیک مازن بویه. سرودا نتویا الجزایر دبیجه دما قسکر تو کسی گوه ندامه لورا ما هوا را خبره بر بارودی مدنگ فیشکین چکا خواه کرا آواز دما که امل مارشا نتویا وان ولاتان دنیرن ام دبینن که مارشا نتویا کردان چقاس نرم و آرام دره لچاو مارشا نتویا وان ولاتان لیمو خوابن سربار وی یکیجی اندک رخنگر دبیجن که پالدان بوتند تیجیه دای رقیب ده هیه. هر وها مخابن هندک آلی وها هزردکن که مبز جای رقیب خودیه لورا وی سروده لدیجی اولا اسلام ده حسبینن. دوی در حقیده لکولر و شارزای برسین اولی ماموسا عبدالرحمن صدیق بوچوناوی اوکو ده سردمین گونده چما تو کسی بوچونک وهاتو نبود چمکو شیخ و ملاین کردان ادب دوست بون آنجی بخوا ادیب بون آن هلبست دوست بون آنجی هلبست وان لورا اوج مجازا هلبست تگهشتنه لیپشت سرهلدان 1991 لباشور کردستان کسانک پیدا بون کوجوه مجازه تناگی هیجن و او گمان لبا وان پیدا بویه. هر وها دلدار بخوا ملازاده و آوازدانر شیخ حسین برزنجی جی بخوا شیخه و کومارا کردستان جی او سرود پجراندیه و قاضی محمد دیندار سر و کومار وی بویه و تو که شیک جی دیگل سرود تو نبویه چمکو مبز جای رقیب نخودیه بلکو نیار و دجمنه محوی و حجی قادر کوی و احمد مختار بگ جافو مولوی هر همیان پی و رقیب به وی واتهی بکار آنین و مبست آوا نخودیه جسال 1940 حیا 1991 آنجی تو کسی او سرود رخنه نگریه لعالیه که دنوه لباشور کردستانی هنده کسایتین اسلامیز هنه که مارشانه توی رخنه دگن و لهمبری وی مارشده نارابن سرپیان لگور گوتنا وان اسلامیستان دنا وی سروده ده هاتیه دین ایمان و آیین من هر نشتیمان اوه نشرعیه و لدجی خودی و اسلامیه لیبلی دوی در حقیده لکولر شارزای کرد ماموسا عبدالرحمن صدیق دبیجه
مبست اوکو هبونا نیشتیمان هنده گرینگه و دین مد پارزه وک میناک دما پیغمبر 13 سالا لمکه بویه کولور وید سالات داری تو نبو لورا تو آیتک حکمرانی جرا ندهات لدما ده چه مدینه اوور دبه نیشتیمان آوی ایجا خوده آیتان جرا دشینه که حکمرانی بی بگه چمکو لور پیغمبر خوده نیشتیمانک هیا و دکاره دین خواه تیده بپارزه محمد اقبال لاهوری فیلسوف پاکستانی جی دوی در حقیقت دویجه هر کسی که نیشتیمان آوی تنبه دینوی جی تنابه لورا ام جی هندوستان جدا بون بونا که ام بکارن دین خواه بپارزن هر وها دکتر جمال نبز جی دوی در حقیقت دویجه او بشا سرود نلدجی اسلامیه آین واتا ری و ری باز ریکار پروگرام پیوا دینجی دکوگا خود پیوگه کردیا گونه کج پیوا دیوان هاتیه ورگرتن کد سردما ساسانیان ده جه چارسریا ناکوکیان بو اوج زمان کردی هاتیه نو عربی وک میناک ده سوره یا فاتحه ده که هاتیه مالک یوم الدین پیوادین به واطع دادگهی گرنی هاتیه هر وها او رخ نجی لوی مارشته گردن که نتوییه ننیشتیمانی دوی در حقیقت ماموسا عبدالرحمن صدیق دبیجه پیکاته دن ین باشور کردستانی بخوا باش دزانن که کردبون واتا ریزگردن لحمون نتوو اولندن لوراوان سرودا نتوی رخنه نکرنه سرودا پرانیا نتویان بحث نتویا خدکن و اوا نای واتا این کارا نتویندن هر وها در حق وی بشیده کو دردار دبیجه ام خوردین مدیا و که خسروون و هندک آلین اسلامیز دبیجن چاوا ام دکارن شانازی به دولت آمدیا که خسرو بگن که مسلمان نبویه ماموسا عبدالرحمن دبیجه لشر حنین دما حوالین پیغمبر خودی دوراوی چول گرن وی گود از پیغمبرم از نوی عبدالمطلبم ام دبینن سربار ویکو عبدالمطلب به بیدینی وفات گره بو لی پیغمبر شانازی به ویوده گره واتا پیغمبر شانازی به عبدالمطلب گریه به کارن وین باش و نک به بیدینی یا بابیر خواه ام جی دما دبیجن ام خورد مدیاو که خسروون ام شانازی به کارن باشن مدیاو که خسرو دگن نه به خرابی وان و کوه بو گر ام شانازی به حیبت مدیاو که خسرو بکن گر ام جبو پاراسنا دین خو همو اولو نتوین کردستان ببن پارزوان نیشتیمان اول هم بری مارشا نتویا ای رقیب رابن سرپیان و بجنا خواه لهم بری آلایا رنگین بتاوینن به گمان امی بکارن هاوار بکن کس نبی کرد دمرن کرد جین دبن قد ناکوی آلا کردان ای رقیب بر مای قومی کرد زمان ناشکی و دانای تو به زمان ناشکی و دانای تو به زمان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جین دبن قطاکوی آلا کردان جین دبن قطاکوی آلا کردان هم خوردن رنگ زور و شورشی زدگن کنادیان بدانشان